Halo, encang-cingnya Babe. Jumpa lagi nih sama Aye nih. Ondel-ondel Ajam Jamil. Sore-sore gini enaknya makan mie goreng nih. Apalagi perut lagi lapar. Mantep deh. Ayo Aye makan dulu ye. Eh, nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Aduh, ada preman lagi. Udah mukanya serem, orangnya bulat. Aduh, jangan kesini dong. Aduh, takut nih. Ya ampun, dia kesini lagi. Aduh, pahit-pahit, pahit-pahit. Jangan kesini dong. Lagi makan apaan? Lagi makan mie goreng bang. Bagi dong. Jangan bang, Ayah juga lagi lapar bang. Dikit aja. Jangan bang, beneran nih bang, lagi lapar bang. Sini. Gini aja pelit. Apes deh Aye, lagi makan enak-enak, diambil preman mie-nya. Aduh, perutku sakit nih. Aduh. 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 Emang enak, makanya jangan suka ngambil yang bukan miliknya. Oke deh, encang-cingnya Babe. Sampai ketemu di video selanjutnya ye. Dadah.